श्रीमान मोकुडचा भासेचा हातमा हो 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 राधा कृष्ण कृष्ण तू साथमा श्रीमान मोकुडचा भासेचा हातमा मधुर मधुर बंसी बजो मधुर बने मधुर बंसी बजो मधुर बने पहले हमें पूरे होला लीला बनेगा पहले हमें पूरे होला लीला बनेगा पहले हमें पूरे होला लीला बनेगा हो हो आधा रात्री में बंसी बजाऊंगे ब्रजनारी को मन छोड़ाऊंगे हो हो आधा रात्री में बंसी बजाऊंगे ब्रजनारी को मन छोड़ाऊंगे राधेश्याम जपण्यासाठी शांत हुन्छ मन राधेश्याम जपण्यासाठी शांत हुन्छ मन अनि हना तुले हसो पावन वृन्दावन चली बढी उडो उडो लाग्छ मनैमा चली बढी उडो उडो लाग्छ मनैमा अहिले हना तुले हामी वृन्दावनमा अहिले हना तुले हामी वृन्दावनमा अहिले हना तुले हामी वृन्दावनमा अहिले हना